sana mweringi mulithiria wa Meru TV, karibu sana kiri mubango yo guma ba mwiri hane rotara area mirimo yondera yomba kwithira ikuthangikia na kinya bro tomba kwithira tuimitungatirani kenda kutira urina ugima bo moya bo mwiri tukwirwere turina kaitaka keka kwariria ine komekana ya postpartum hemorrhage na nteninka nigwatanirite na daktari Mate. Karibu sana daktari. Ibwega sana teri babu. Muraithiria ketheka muno maritwa mbita wa Dr. Mate kuma Wellness Health Center no genda kumona no ije Meru Continental Hotel ndiko chionde chia mandi mbithande ya ngorobani iguru tugitethiria ajie atimete ajie mwaketho kwandu beja kumenya ni ate muntu omba kurigiria thina fulani ni ate omba kumanage thina fulani yani to seek for guidance and counseling nundu mirimo ni ejira tugatumenya watu gekari nayo tuteo tukamitiganiria Ngiye sana daktari, karibu sana ibara tubakona kanya kakwatanira na batwe ntukwegare tuzonyekero right garire tura ntukwegare daktari postpartum hemorrhage ni mbibyo ko mtu kuigwa thina ntukoyambere tuwe ni thina itawa PPH andu agwa postpartum hemorrhage tumetewe PPH acha kizungu mingi nandi postpartum hemorrhage ukuigwa ni post ni kindu gyakiruka partum ni kuyana mwana hemorrhage ni kwithwa ina bleeding and maybe internally nandi aja tureariria post muntu aligia kuyana mwana akethwa ena excessive bleeding nundu obvious muntu akurigia kwetha mwana tuye mwana etha watanitwe na system ya ngina through the placenta na area muntu alikia kuyana mwana either through cesarean section ya ndu betaga operation kana kuthinjwa kana through the normal delivery no mwaka ethirwe placenta ikiebeniria kana ikigituka kuma wi uterus kana nyonge ya mwana negativa ikithurana maundu jaria ja kawaida ya uterus ria mwekura timurito that process ya kuhita wa kana go separate wa kindwita wa uterus and the placenta no kwanara kwina mwana ekagirwa ndamu na ndamu ye ekagirwa ithagirwa ilire na ruo oxygen agekirwa ndamu na nutrients ile ithongomi cha utomakora na rwiro arabu nawe mwana arige utumira cells cha mwana cha utumira ndamu iria igachokia kuri nyina ni wethwa expel through ruo through eta kioro through kuthina akethwa ke expel those toxic substances kuma kuri mwana nandi ni kumansharia wagita kana wa separate placenta ukigita miki ya ndamu na rwagita miki ya ndamu there must be bleeding no makwethwa ina kuma kwa ndamu nandi ndamu ile bateri kuma na ate bateri kuigana iganika na kiwango weja kwithwa kugea na mwana placenta igu separate bwega through either through the normal delivery kana through CS utibatere ukurukia ndamu ya kiwango kia lita imwe kwi mathaa 12 in 12 hours utibatere kwithwa ukikurukia ndamu ikurukite lita imwe na lita imwe turariria 1000 mils na 1000 mils tugaturiariria kindu nukona ngwiti gote muntu tinya yogati ugetoka ukagomenderia yogati alita imwe ndera nusu lita nandi uni muntu nomo but egeja gukiruka 1000 mils no tuga muntu akwithwa ena thina ya postpartum hemorrhage kana PPH na ina ethawe miremba iri nuntu no etho muntu akwandimitwa na arua awita kugea na mwana na arua tuku awutetheka kioro kia narua ije jantukiria ngi mbere ejite adiriti mathaa 24 ethwa ena that excessive bleeding ya more than a liter unu twetaga primary postpartum hemorrhage na kwini rengi nayo muntu ria wita kugea na mwana bwega daktari bona bleeding ya waite na thina wikwa continue na ikutwarwo nini oneka ite na too much blood less but nyumia mathaa 24 ndamu ile kwethwe kiongereka yani ikuongereka kiwango kile rauma na yakiruka maybe 750 mils kana 3/4 liter in every 12 hours mwekura tugana ndi agwatwa nire itagwa secondary postpartum hemorrhage nandi ithagwere mithembe wiri ina thina yuma daktari thina yuma nuntu akwithwa either mwekura na thina kana mwana uria kamatite ena thina
noeje nuntu bwa thina ja uterus kana thina jwa placenta. Tukiambiria na kintu ta uterus nwethirwe mwekuru akurikia kuya mwana uterus ni batele go contract menya ine ukalie kumbalun ikunene ikwendanchi nuntu wagwa accommodate the fetus kana mwana akurikia kwebera ni batele gucokanira na yacokania ni utita contraction na ikethete gucokanira uri batele with the speed iga take time kugita the blood vessels kana the vascular system ile wikairia mwana tharike nere kutandarike ku mwana which means tharike tanambere na kuus kana kuma na nyo mundu akethwe na postpartum hemorrhage. Number 2 nwethirwe uterus yes iguchokana bwega sana but ethirwe kuthine rio na mwekuru ite usense kindu itwa clotting factor menya ukwithwa na injury no batere gusend clotting factor ithe ikitha wikamatwe ni jita platelets ikitha wikamatwe ndene ya secretion na withwa mwili uti gusense kukundu kwina bleeding itume kindu itwa clotting factors cha kuinga pipe ya ndamu despite the proper contraction of the uterus nande wethera nundu gutina that clotting of the blood kanda mwite kugwatana rwiro kuketha kuna excessive bleeding. Ukingi ndene ya uterus still ni kwithirwa pipe iria cia tharike itiru gukari bwega menya ni kwitha kuna kindu itagwa vascular malfunction muno twita arteries mwana kagirwa ndamu ni arteries wethiria nandi etha mwekuru uria mikiele igwitite kwa mwana ekari itikari bwega ina malfunction mwake utumira clotting factor irita with a lot of pressure ikeberia that clots kana uria tharike yambiritie kuwatana aria yethirwa ina thina nandi ukethete kuwatana rwiro kana itiko stop that bleeding tugitande jinge kwi the mwana na mwana twaragiria muno kindu itagwa amniotic fluid and the placenta itself nandi tukiaria amniotic fluid mwekuthe kuna infection nwithagira mwekuru aita clinic ria mbere agitegerwa magumago oneka nwethirwa na infection kurigia thina teria nandi ria mwekuru ethirwa ena infection nejeri kwikwatakanya kaukumandene ya amniotic fluid. Amniotic fluid ni runji there without suspended mwana ndene ya uterus nandi rukethorwo na infection ilia ikethwa ikirieria proper clotting nyuma ya delivery kana ya mwekuru kwitha kiwata mwana. The other thing ni kwithwa placenta ni gukumite sana ndene ya uterus yani kethwa ivomete kindu kali permanent yani ukwitha mwekuru akurikia kuya na mwana but placenta itikwenda kunditouch itikwenda guseparate nandi etho itikwenda guseparate na mwana aumire yatiwa ndeni niwe ja ni daktari kukindu yatiwa ndeni no mwaka turute na ile utawo manually nandi ale karutwa ugatiwa kuna awundi kironda na kironda kia gitethwa gikariu ya kawaida nundu kagita mwaka blood vessels ya uterus ukenethira mwekuria akethwa na postpartum hemorrhage muno ile itawa secondary nundu igeja nyuma after maybe 24 hours onekana kuibita mwindo pionde nyuma ya kuringwa mbica alafu kupando ndene ya mwana mwena na ithwa ate ukari bwega na nwethirwe pengine ni akumamilite the uterus na ale ambirite ibatele ku separate from the uterus na ndi kwethwa kuna prio separation niyo itagwa tonic mwana yethwa tagwe kwenda kurekeria mapema uterus ikaenda ku separate mapema na kindu itagwa placenta na ndi alia mwajie niwe mwekuru kamatite mwana aga sense mapema ewe kuna kathina kario kuna kamurimu ga wija eta kwi daktari erwe ali mwana tikari bwega na ndo kathi operation neje ni mba utiritwa during the CS operation ukona eutwika rectified ne kubwa arabu kunera nayo mwana akurigia kuma but placenta pando itikwenda kunditouch it remain intact nande nuntu bwanda mwire wikagire mwana gachwa na yegeta na ndamwire geta yambire kuwata na ndene ya nyungu ya mwana na kethwa ina postpartum hemorrhage. Risk factors cia PPH ni riko? Risk factors ya mbere ni kwithirwa okumenya ui pregnant kana uri murito no te wita clinic
niwe uja tukira we kari kana mwekuru ukumenya immediately ukumenya wi murito eta sibitari niwe thokira ithirua ni ata placenta kuform wambire kinini kwandikithwa daktari chanti ko fulani weta mwana na kuthomia mando ja mwana ule batari kuigua agichange positions nuntu naria weta skuru ni skuru da wori plus treatment o clinic ni kintu kia mbere number 1 kiumba gutuma withwo kirikiwe na thina ya PPH. Kintu kingi ni kwithona mirimu ingi nethwe pengine wina STDs na STDs ya penetrate mwakandene ya uterus na amniotic fluid o ukethira wina thina ya kwithirwa wina infection ira tugire itawa cariopneumonitis ikethwa itikurekeria placenta bwega separate na uterus. Alafu kintu kingi ni kwithirwa nukutangwiri tui yori murito kungi wimwe tebate kuta especially igupress mwana no itume mwana ithirwa akinditouch mapema from the uterus na no ithirwa na ukiajwa ni thina ya PPH mwaka mbere kana ileta wa primary PPH. Alafu manto jange ni kwithwa ku muntu autumira kunda muntu mba withwa agitumira tueta ja sukari ndawa ja pressure ndawa ja anaphylaxis ni thini ya ngozi kunda umba withwa gitumira igeta igatuma tissues jakwire kuwatana bwega muno tuyariria tissue ya uterus neo itawa peritoneum na endometrium ikethwa itikuwatana bwega nandi ikethwa ikige kunditouch mapema nuntu anda ile muntu agutumira alafu ya muntu agutumira ndawa ya pressure kumanisha wina thina ya hypertension kumanisha ria ukethwa kiana mwana na ukethirwa brand iteku clot faster ukethwa na excessive bleeding nundu ndamwiritana a lot of pressure magwati bange ni mirire ukethirwa uwe ni urarija into chikuongera ndamu na rwiro sana utirategera ndamu ya kure kari kana kindu itawa hemoglobin na ndukethwa wina ndamu ikurukite maybe 17 wita 20 au no itho kimburindi sana. Na tutomba kuthira kana na tabomba kuthira manage the risk factors. Risk factor muno ria mbere gutundu bungi ni wita sibitari weta sibitari woneke mwana atikari bwega kuria daktari akwira uthithagie kana daktari akwira we etawa kumimba kilomita inande igagutetheria mando angeba bera wa daktari tothithie nganto ne burani butigwa athithagia atinaga mami kungo weta erwe placenta yaku ni kwera kunitouch eta withona bed rest na ndi wori thugania arerua mame nawe uhewete na maguru uri ka daktari so ukaringa thina iro na kio kumanage the risk factors ukaringa no wati ule daktari akuona na ni akethwa akimanage through advice kana inge through medication nenge ethwa ni infections akurengeria ndawa ethwa ni tharike nami akongere ndawa ya iron supplement na ethwa gititie sana akwira kana kuria kindu fulani fulani ethwa ukona mwiri jaku no kuongera maguta maingi akethwa akwira jeba nina kindu 1 2 3 ndo tabiu Mathina yomba kuyana na thina postpartum hemorrhage ni jana mathina mingi sana. Wa mbere ni kindu itawa anemia nuntu ria wethirwa ukiluse maybe a little of blood nuntu nukuwe menyeka ukumenyeka ukuluse more than 1000 ml in every 24 hours ukumanisha hiyo ntamu ikwebera tikwega joga kairi ikwebera mwilini so ile kiatigwa nuntu muntu abate kwethwa na around 5 liters watigwa wina around 4 liters na 4 liters nukubatara a lot of blood ya kuthithia kindu itawa iria ukethiria nukubatara a lot of blood ya kuthithia process ya mwili and the healing but kwe naye kuma na ukethwa wina thina ya anemia uketha mwaka mwana uria wagea nawe akethwa na thina ya kindu itawa malnutrition nuntu into ile wichibatere wikua nyontoni itikwigana wina insufficient supply of nutrients na wethagira mwana bamwe akiambia kuweria ria itawa nan akeweta ureria weja mwana maketha no kuongia number 2 ni thagirwa wili prone to infections ila muntu ena postpartum hemorrhage tugakira ni kironda kindene ya uterus
na kironda ria kiri open makethwa ni ndene kiri no kitho kiwatwa ni infections likana ria tukuthomia iguru ria STDs tuga ukethirwo itumira a lot of antibiotics niwe gukioberia mwaka Xenophorora na ndi Xenophorora ikia either bacteria viruses fungal and the parasites irindene ya uterus itibatele kukuma ndene ya circulation o no itho kiwatwa ni thina itagwa sepsis blood infection no itho kiwatwa ni thina ya scarring kana kirema kia gita kubua uketha ukaronda gati wau ati kubua ukewe mundu akiwa u ni kuma ndagire mwana fulani ndura kathina fulani na ndambulindite muno wingi ni kwetha mundu akethwa ena restricted movement ya mundu ena thina ya postpartum hemorrhage akerwa nandi ita uti wita mwa kioro okwa pampers kana pengine menya tigana ndi ukwitha ku digital methaga muntu arita kioro maybe 100 meters far away from the house kumare nyomba ari akari arita 100 meters ndo kioro giatuma gukuraja nunchaire cha pitira tirima kana ndi kwenja ikari u ukethiria muntu uria igapindi ajwe no kamutikira kia kana igapindi anika other expenses maybe 14 days or so nusu mweri muntu era wa itawe karenti ku 14 wekarakara uchoke sibitari kairi to nandi uria twakuthiriria ukera muntu uria ena restrictions igutumira mbeca kana ingi igutuma ethirwe atina IG nuntu uria muntu agitaka umakira ini na guti muntu agwita gwitura maumao kari ingerwa itore pampers kana ile jeta diapers ya antu baba nene uketha muntu uria ena restriction fulani na tikwe na thiri arab kaire into ile ni gwatagira ruko menya into ile muntu akaberia mwirini kitho ile ruko ru muntu abatere kweberia buru niko na jegeto na uta exhaust ya ngari ni waste itibatere wekara na ndi ya watira mwiri none rimwe muntu akiwa kwatwa ndina burani ntambiria ngathina burani nundu wa postpartum hemorrhage kintu kingi ria muntu ena thina anemia nethagwo mwiri jwa gutina hinya and remember kwalikia kuyana mwana this is time kagita kubatara a lot of energy umbe kwithirwa ukithithia too much milk na itho kiumba kuruta ngwiti yaku mwaketho urari ngugini no kwewere wita wa maternity leave na pengine ukwirwa nandi ni daktari no makoitho kiafu band rest maybe a month utigete na kana ni unyungi yaku ya mwana itho ikibwe bwega so uketha muntu uria mwijwa uketa ukiditurita ethikari kana ageta kigita kiro nuntu mwaka mathugania nyabo na niwo witaga gweja mwaka thineria ya muntu kwithwe na antu nuntu nugira mwana sana daktari dineno iriirwe kambwe muntu akomba kumenya mapema kuno gwati urio kana ari gwati njwa kwithwa ena thina ya postpartum hemorrhage daktari ni airie na njira cionde kurigiria mwakethirwa ni kuruta mwana nundu kwina itaga kapindi witho kuruta mwana ekwe nursery kurigiria maybe mwana uria ukura rita kindi ta chambara ndene ya uterus na ndi kapindi aria kona daktari akona na ndi mwana atita maybe 2 weeks akwe na ndi atukambuku clinic ya CS na mwana uria nundu ni preterm birth igapindi ekwe nursery so ukethiria aria ukarigiria postpartum hemorrhage through operation kwena ingi iria cha infections yetu ya amniotic fluid ile tugejita kwa amniotitis nunenga ndawa ile chomba kura pathogen ile ndene amniotic fluid na ikethwa igichokana normal na ikethwa ikithira infections ile irariku iwinge cha thina ya uterus ure gukari nundu tuge uterus pando no ithwe na thina tuga ni kuringana uria mwana ukura the tuga improvement ya mwana nundu uria mwana ukura ni weta agichange position na mwaka uria uterus iwita igichanjagia ogaria nwithagira daktari gakukwira no mwaka wite turinge mbica yani weka ukiringa wa mbica ya kumonitor sana na ria kona daktari akona ru watini aka recommend uria kubatere kubuithwo bwega to save the mother's life nundu tutiwa to save mwana ukomba go save mwana nte kumenya uria akari kana ukagya nawe ethwa agikua tuga
first we save mother's life nuntu ni muntu kwa ni muntu munene na nyombe guchiara kairi so nitugeria save the mother's life through maybe operation. Iba sana daktari kendo tira na ratombo kwana tukiumaruka bwega sana teri na ni bwega nuntu wakwirwa ngiariria antu muno iguru ogima jwa mwiri na mbira muntu ogima jwa mwiri guo tonga jwawe number 1 utira umba gwita ku waka ngoroba wina thina burani mbere anetho na ngoroba go kamiendia ni wito ushughulikirwe ogima jwaku jwa mwiri muntu ro kwenda kuona Dr. Mati kana kware na uni through namba ya thimu no nyingire thimu but muno menda antu beje Continental Hotel ndiko jonde change matatu na ijiri Mutindo town kana Meru town na ili akwena musikiti uri town gatagati namba chakwa cha thimu ni 0727 146 017 0727 146 017 akwena yenge ya Airtel 0784 143 578 0784 143 578. Iba sana daktari mlediri wa Meru TV nkerigera kukiora thomo konie rwari rwetu rwantu kwerua renga kwendera kaita kea mitawa Teri Mbabu.